aho ishyaka d'Alpha Umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza ritabariza umuyoboke waryo Abayisenga Venant wazimiye kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Inkuru irambuye tuyibaze Eric Bagiruwubusa. Kuva mu mwaka wa 2018 ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka 2 muri 2016 twabuze Irimine hanyuma Jean Damascene aricwa. Ubu hamaze kuburirwa irengero Boniface, hishwa Serime, haburiwe irengero Eugene, hishwe Siridiyo. Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritera imerwa mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ararondora ijwi rya Amerika bamwe mu barwanashyaka be bamaze kwicwa n'abamaze kuburirwa irengero ku butaka bw'u Rwanda. Ni nyuma undi wabuze ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Bwana Venant Abayisenga ngo yavuye kwa Ingabire aho yabaga agiye ku Gisimenti gushyira muri telefone amafaranga yo guhamagaza. Ngo yagiye mu masaha 10 z'umugoroba hashize amasaha 2 bamubura ku murongo wa telefone, niko kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Madame Victoire Ingabire akavuga ko kubera abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ibura rya Bwana Abayisenga ribateye impungenge. Biduteye impungenge kuko si umuntu wa mbere ubuze. Icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa 10 kwa 2018 buri mezi ane hitwa umuntu cyangwa hakabura umuntu, hakaburirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye. Icyo rero umuntu yakwibaza, iyo umuturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe, inzego z'umutekano nta nubwo burara cyangwa ngo hashire iminsi 2 uwo muntu atarafatwa. Inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirashimwa ko zikora akazi neza. None rero ndicyo nibaza, bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo? Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hari inzego z'iperereza zijya zimumenyesha ku birego bisaba ko abamushyigikiye baboneka cyangwa se hagatangazwa ikibahitana urusorongo. Ntabyo batubwire, nyine batubwira ngo n'ahandi ngo bivaho ngo iperereza rikamara imyaka 20 nta gisubizo. Igisubizo cya RIB ni icyo ngicyo. Ibyo bintu rwose ndabyumva, ariko ntabwo bishobora kumvikana ko abantu nkuko maze kubyerekana buri mezi ane ari ibintu bisa nk'ibiri programme. Hari abantu biyemeje ko buri mezi ane hari umurwanashyaka wo muri d'Alpha ugomba kwitwa cyangwa kurirwa irengero. Izo nzego dufite na bwa bushobozi navuze zifite ntizibukoreshe ngo ibyo bintu bishobore guhagarara. Ntabwo byumvikana. Aganira n'ijwi rya Amerika, Madame Marie Michel Umuhoza uvugira urwego rw'ubugenzacyaha RIB yahamije ko urwego avugira rwakiriye ikirego cy'ishyaka d'Alpha Umurinzi gisaba iperereza ku ibura rya Bwana Abayisenga. Kuko nari nabajije bagenzi banjye bose abo kuri headquarter bampamagaye bambwira ko bacyakiriye. Ubu nonaha rwose mugiye gukora iki? Iyo rwose ikirego cyakiriwe muri RIB kirasuzumwa hanyuma kikajya muri mu babishinzwe bagatangira iperereza. Naho ku kivugwa na Ingabire ko RIB yamusubije ku bwicanyi bwibasira abarwanashyaka be ntaho bitaba kabone no mu bihugu bya rutura, amaperereza akazamara imyaka n'imyaniko. Umuvugizi wa RIB yavuze ko Ingabire ibyo avuga ari uburenganzira bwe kandi ko afite abanyamategeko bemerewe kumenya ibyavuye mu maperereza asaba. Ibyo byo ntabwo nzi niba hari wabimusubije kuko ntabwo ngewe numva hari umuntu wamusubiza gutyo muri RIB. Ariko iperereza ryo rishobora gutinda kubera wenda uko imiterere y'ikibazo, hari ishobora gutinda hari n'irishobora kubanguka. Nabyo bitinze tubimenyesha abakiriya kamubwira uti no ntibirarangira kubera ABCD byararangiye bigeze ahangaha. Ibyo rwose amategeko arabiteganya kandi abakiriya bagana urwego rw'ubugenzacyaha n'uburenganzira bwabo kubimenya. Naho ibyo mu magambo ibyo avuga mu magambo ye nta komantere twabishyiraho n'uburenganzira bwe. Ijwi rya Amerika yanabajije Ingabire niba bitashoboka ko Abayisenga yaba yaragiye nko gusura inshuti ze wenda bari bakumburanya akazagaruka, maze nawe abanje gukubita agatwenge ati akabi gasekwa nta keza. Niko ndasetse kuko ngo akabi gaseka nka keza. Abantu tubana hano mu rugo barabizi ngira discipline. N'ubundi umuntu usohotse mu rugo azi ko saa 11 agomba kuba yarangije kwinjira mu rugo. Ntabwo Venaro wa mwana udafite uburere washoboraga kugenda ntavuge ati wenda noneho ngiye gusura inshuti cyangwa ngiye he, kuko n'ubusanzwe yabaga ashaka gusura inshuti ze. Yagendaga ntabwo hano afunze na ahantu yisanzuye, n'ubundi yagendaga yabaga afite inshuti usubye kujya cyo gusohoka nko ndabivuze hari coronavirus gusohoka bitashobokaga. Bwana Venant Abayisenga mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo yagizwe umwere ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho, aho yareganwaga na bagenzi be 11 bari abarwanashyaka ba FD Inkingi. Ni nyuma y'imyaka isaga 2 afunzwe.
uyu wari wagiye mu ishyaka rya Darufa Umurinzi kuva mu 2017 yaregwaga kuba yarahuzaga ibikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho, icyo gihe ngo yabihurizaga mu burengerazuba bw'u Rwanda ahagarariye ishyaka FD Inkingi. Ku wundi waherukaga kuburirwa irengero ni bwana Boniface Twagirimana, visi perezida wa mbere wa FD Inkingi. Ibyegeranyo bitandukanye bishyura u Rwanda ku mpapuro z'imbere mu bihugu bitekanyaho n'abanyamahanga bagenda mu ijoro nta nkomyi. Ni ikinyuranye ariko mu ndorerwamo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho n'iz'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch.